Yathi mina ngiyambonga nangumfana wakaShezile bathi ngisamukele lona lo trendako le bantu labanengi bathi kulamalanga bamzonda kufa wende into lembi. Wendeni Samukelo Shezi? Wendeni Samukelo Shezi? Samukelo Shezi wende into lenhle. And akekho umuntu lo outstanding mina lengibona ukuthi udeserve kubongwa njengaSamukelo. Nikhumbula kahle ukuthi Mbali Simati ngaSamukelo. Mbali nakaqala avela asingabalekeli iqiniso. Wonke muntu abethi mfana uthi right yini lokho? Ngendlela Mbali abengayo. Bantu labanengi bebasho ukuthi Mbali mubi. And Samukelo azange athathe lawo ma-comment awafake enhloko. Wahlala phasi umfana waqhabanga ukuthi kwaze wakhuluma ngalenye ilanga akhala tinyembeti. Kodwa kuloko Samukelo wathatha i-decision le-right. Washintsha naku lebathi bantu lebakusolako lebathi kubi. Wamyisa kumaspa wamenda onke ama-treatment wamphambarisha. Waba muhle Mbali. Waba ngilo Mbali bonke bantu baguquke bamthanza. Mbali kusangiloya Mbali bekahlala kule lokishi lela laqala. Wamshintsha Samukelo wam-introducer even kubantu be-high level profile. Bo DJ Tira nalabanye bo ma-tycoons wa-Rosefa kuma-artist. Washintsha naMbali wafunza nema-moves wafunza ne-lifestyle lesetulu. Bathula abantu baqala kummukela Mbali. Noma ngabe Samukelo ku-foundation yakhe abethi planele ukuthi yena wendela i-content njengoba abantu basho ukuthi abendela ukuthi athole imali dabo Facebook nabo TikTok whatsoever. Loko asingakubalekeli kwakhe Samukelo nguye lotisukele lento from scratch. Indlu nawuyakha wena mnikati wayo nguwe lo iplanako i-foundation yayo ukuthi ufuna kwendeke lokho nalokho ngoba iplan yalendlu nenjongo yalendlu yatiwa nguwe. Kunebantu abakha indlu akafuni ukuhlala kuyo. Ufuna nje just ukuthi abe ne-asset ukuthi lendlu ikhona. Lomnye ayakhe ukuthi ufuna ukuqashisa. Lomnye nje athi hayi ngidawuthi ngidlalele nasengifuna ukuhlala ngidawubuya ngidohlala. Lomnye ayakhele ukuthi ufuna kuyithengisa. NguSamukelo bekati from scratch ukuthi iplan yakhe ngaMbali yini. Lokho singakubalekeli. Kodwa lenguthandzako ukuthi Samukelo ngibuka naku lokuhlela kwendile. Wathatha Mbali from scratch, from nothing, from a nobody. Wamchenja waba muhle Mbali wamyisa etinzaweni Mbali wamlabeka ngadi ukuthi tingamchenja abe ngilo Mbali lomuhle losathandwa wonke umuntu. Waguquka Mbali waba yi-celebrity because of Samukelo nema-efforts akhe. Singanaka kakhulu ukuthi Samukelo utholene bekaspenda imali takhe Samukelo nakenda konke lokho. Into lengiyithandzako futhi naye Mbali abe adapter every level la Samukelo bekamisa khona beka adapter futhi Mbali wende into lenhle ngoba uthi noma sebafika kule stage lesikhalisa abantu labanengi ukuthi Samukelo bese kubita ukuthi bashade naMbali. Hey, asibuye nemaqiniso. Umshado it's a big step. A very big step. Samukelo ubonile ukuthi mina msunguli wale content yami. Konke lebe ngifuna kukwenda sengikwendile, sengiright. Angeke ngicompromise ngishade nemuntu lengamthanzi. Let's come to reality. Waba real Samukelo. One futhi lenguthanza kuNgambali. Mbali utruthful ukhuluma iqiniso uyasho nekusho ukuthi ngimdzala kuna Samukelo. Lokusho ukuthi Mbali unema chances manje ekuthi sotothola bantu belizinga lakhe labathi nzanga takhe labangeke bamdisappoint labamthanza futhi ngokweliqiniso. From le level labekwe ngibani labekwe ngiSamukelo. Singalibalekeli iqiniso sibatali singaka. Mina ngikhulumela ilevel yami njengamake. Thatha ube kumfana nakho kulesimo. Mina nje kube ngingima kwaMbali Samukelo bengambonga futhi bengeke ngimzonde ngoba lokhu lamsuse kuko watombeka la mina emakwakhe bengeke ngikukhone.
Mina nje bengabuka umfana wami lo nebhadi njani. Mara Samkelo wafika wathatha umfana wami wambeka kule level leka kuyo. Mina bengiyombonga. Lokuthi futhi umfana wami akamfaki ehlazweni lokuthi angene naye emshadweni longe yuba happy ngoba angamthanzi. Nakasho nje Mbali ukuthi tinto lebekade ibona kuSamkelo ngilet lebekakhombisa ukuthi akamthanzi mara yena Mbali bekabeketela. Ngiyakuthanza kubeketela kwaMbali ngoba naye bekumsita ukuthi amove afike la akhona khona namuhla. And wafika waba nale energy ukuthi noma asayibona i-reality ukuthi lo mfana akangithandi shothi kunetinto takhe bekafuna ukuthi benefita wathatha from lapho Mbali waphushela forward. Mina ngiyambonga kakhulu Samkelo futhi naMbali ngiyambonga. Mina I don't see anything wrong in this whole thing. Noma thine bantu sisikhala nje bantu abaningi bakhala ba-expecte umshado. Lo mshado leno expectile bekutaba ngumshado lo njani ngoba umshado unaNkulunkulu phakathi. Ngoba leti fungo letilapha uyasho ukuthi I swear before God. uNkulunkulu akasiwo kudlala. Lo mfana wente into le ubonile ukuthi noma imidlalo yonke ngingayidlala mara angifuni ukudlaleka ngaNkulunkulu. Watithathela indlela yakhe, watichubeka nemidlalo wakhe, washiya Mbali introduce kubo DJ Tara, bobani so setulu so i-celebrity namhla Mbali and umuvela forward. Lo mfana kumele simbonge. Angilokhu mina kude lengambonga ngoba vele anginalutho kodwa ngithi Samkelo wherever you are mfana wami wende the right thing. Nawe futhi Mbali ngiyabonga wende the right thing ngoba nithite nemngani wakho nafika la i-reality kumele ibe khona nawe wathatha ama-pieces akho washovela phambili waze watfola le trophy. Buka nale trophy itfolwe nguwe. Samkelo lo wende lo msebenzi lomkhulu kangaka akatholi lutho. Ngicabanga ukuthi ngokuqala mina nje kubonga Samkelo shares you did a very good job and you ukhombisile kuba real, wakhombisa kuba innocent, wakhombisa kuba generous ngoba kude umuntu lo bekangaspenda leti mali lo spende tona kuchinja Mbali abe nguhushi is today. Mfana wami you did a good job. Mina vele ngiyakubonga. Ngoba awuka-compromise awukasiyenge sibatali benu ukuthi ungene emshadweni nemvulo bona kahle ukuthi wena bowutidlalela utendela i-content ube realistic. Aspen real shame. Wende kahle lo mfana mina ngiyambonga. Naye Mbali futhi ube right. Hello Mzansi, welcome to Mgozo Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Nangima kukhuluma ngendzaba yaSamkelo naMbali zamadosha. Also, she really doesn't understand why abantu abaningi sebamzonda kuSamkelo bathi Samkelo udlale ngaMbali. Uthi kahle la liqiniso lisekutheni uSamkelo umsetile kuMbali zamadosha. Siyathi sonke ukuthi uma Samkelo naMbali bahlangana bekanjani uMbali wamsita wamthinsita wamenda lo Mbali lasekanguye namuhla usidudla munhle yakulowa because of uSamkelo shares. Uthi into lebekumele ingabe niyayenda nini ukuthi nim-upload kahle uSamkelo nisho ukuthi kuSamkelo wende umsebenzi onqomekako nimnikete lama-credit lawa deserve instead ukuthi nimgqeke nimkhombe ngemino nithi seniyamsonda nithi uyuze uMbali akamyuzanga Mbali kahle umsitile wampolisha njengoba sesimbona namuhla sekaze sekaglowa Mbali sekasidudla sekagaine na iweight. Do comment your thoughts down on the comment section ukuthi wena uqabangani ngaloku lokuqedwa ukukhulunywa ngulomake. Usubscribe ushare le video mina nawe siyobona nakulenye lensha ledaki video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.